Jua-jua menjaka lapihin simbadia kan 5 Musa 14. Bangsa Jehovah debatan dene ngoke asa melatikan bonek kene kumarna lot jelma mate ulang mo ugahi kene dirindene barang mencukur perjumbakan dene bagi pemain bangsa Sideban. Jehovah debatan dene ngo sidasa kene ngo sinipilih debata ibas karina bangsa sinibabo tanoen ulang pangan binatang haram sinidokkan Jehovah makdoro panganen en mo binatang sindoro panganan dene lembu, biri-biri, kambing, balkih, biri-biri rambah, kambing rambah, ringgarung deket karina binatang sisot taka 2 cikilina jana murbituka ulak-ulak. O dan doro panganan dene binatang sisot taka 2 cikilina jana oda merbituka ulak-ulak. Ulang pangan unta, kelinci, barang pe marmut. Haram ngo binatangi kumerna melape merbituka ulak-ulak tapi oda taka 2 cikilina. Ulang pangan babi. Haram ngo binatang kumerna kasih pe taka 2 cikilina oda ngo merbituka ulak-ulak. Odan dorok panganan jukutna bangkena pe odan dorok ijama. Dorok ngo pangan dene karina macam bagi ikan si merkapi-kapi bak mersisik. Binatang singgeluh ibagasen lae tapi oda merkapi-kapi jana oda mersisik haram ngoi. Asa odan dorok panganan. Dorok ngo panganan dene karina macam bagi manuk-manuk siso haram. Tapi lot ngo barang piga bagi manuk-manuk sison dorok ipangan. Imo manuk-manuk Raja Wali, lingkupa, karina macam bagi keliki, soridi, kak, manuk-manuk unta, kincir lae, tornga-tornga, dekat karina macam si barung, tarak-tarak, kalompinis deket ringkaber, karina peneran merkabeng haram ngoi. Jadi mak dorok ipangan binatang merkabeng siso haram mendorok ngo ipangan. Odan dorok panganan dene binatang mate bagi sambing. Tapi dorok ngo ipangan kalak Sideban simerian i tengah-tengah dene. Barang idia bai bangsa Sideban. Hukum kene bangsa sinipilih ngo kene bai Jehovah debatan dene. Jukut anak biri-biri barang anak kambing odan doro iroroh iraskan bak lai susu indungna. Genep tahun kena ipejai kene 1/10 ibas karina hasil tanah dene naik. Ihadapan Jehovah debatan dene. Ibekas sinipilihna kena pangan kene pelin persit puluhan ibas pagi naik. Lai anggur, minak jaitun bak anak lembu dekat kambing bak biri-biri dene perlebe tubuh. Ulakan kene mo idi asa soh
sidekah na kene da merguru pesangapkan Jehovah debatan dene. Meladau su bagas dene ibekas sinipilih Jehovah debatan dene nai gabi oda terembah kene si persepuluh ibas hasil tanoh sini berikan Jehovah debata bain dene mi sidi dia akan kene mo sini pejae ibas hasil tanoh dene idinai jana embah mo tokor nai mi bekas ini pilih Jehovah debatan dene i tokor kan kene mo kepengidi mi barangkade sambing lemo aten denel lembu barang kambing biri-biri lai anggur barang enumen memperengis nai ibekas i hadapan Jehovah debatan dene kena rebak kipangan mo kene bak duka-duka dene jana mersenang-senang ulang cubeli kene tabakala lewi si merian ikutan dene enget mo hukum kalaki o dalot tanoh na sendiri genep ipunca tahun petelukan kena taruhkan kene si persepuluh bagian ibas hasil tanoh dene nai jana ipepulung ikutan dene bai kalak lewi ngopanganan idi kumerna oda mertanoh kalaki dekat bai kalak si deban anak-anak siso merbapa siso merinang dekat bai simbalu silot ikutan dene dorok mo roroh kalaki jana memuat nasa sini perlukan kalaki melabagingo ibakin kene ipasu-pasu Jehovah debatan dene mo karina usahan dene bagi mo lebe liasate